da gozea de evreu. Chopik an nibil. Chopik an nibil a joet e retret. Hag ar mest, l'er ma edo labouret, deus gerd un sacrifice da Chopik. Chopik oa en den eul, a tao dan eur da goumans e labour, hag en diaster, a freu ar labour, hag eo da goulendek dig a Chopik a bremañ petari ga tout penons perag vez da gasketen na tao a gostez ganiz. An dra e plus din la Chopik va gasketen va adreus va ven a tao un be moze hag e chom na tao e moze. Hag ar mez nou len digantan pesavan peus laket a gostez e labour adamman ket o non la Chopik. A sar meus gelle lak a gostez a tao e o va gasketen.